Mekru semangat rahmat bak Tuhan, bacut lon karang kubu mulia, ku Abdullah Syafi Jino Hanale, Panglima Tinggi Aceh Merdeka. Lanjutnya cut SK. Panglima Tinggi Aceh Merdeka. Inoka syahid Gobnyan Hanale bersama istri dua pengawalnya, Gampong Blang Sukon Jino kesaksi, kubu meriti diu bendera. 22 bulan Januari saboh tragedi tahun 2002, pucuk alumon berutuh bude, sinan terjadi kontak senjata. Tengku Abdullah innalillahi bersama istri tembak le tentram, Tengku M Daud, Tengku Muhammad mengawal kraptat innalillahi. Kecik MK oi desa Blang Sukon, nyokecek kampung urang setia, yoh masa konflik wade masa dom, gopnyan berjuang gebela warga. Watelon kalon warga Blang Sukon, rame makebon jaku Blang Pihna, na pula Pineng dan pula Jagong. Warga Blang Sukon hudep sejahtera. Talake doa bak Sidro Rabon, warga Blang Sukon beji obala, hanjet tabayang wate masa dom. Warga Blang